Rodigeda, na Miss P, Para FM. Loko vera mtichire sindu kubatanganiza kachimwe chipita chambeka mshimo ya Rodigeda nenga zina ndi MSP ndi shirikari chimbira roto bazvino sukashora awaraya bufumi ndi atena nofupira zvino bono chidoweri chipinga chacho chiswa chambeka mshimo ya Rodigeda ine kadiva ine ile no kubadisira bamwe bayeni bashibane bakoshuma zvabudinga mandesa pa buchiro ndiyerelwa no bahulisa no babandela zwanda kamishimo ya budini buita ubveledzisa na rine sarushaka lwa bavenda ngaro muzari chibona muthu wa muvenda achikuita zvingosito zvabuti na rine ri afaru chikututuwedze uri arali vozvikona nezvidori barira ngani kama bena rineka X bashimise mraudzi PRCBC.co kana bashimise live ndiri Facebook kapara para FM rani misiote kana ka YouTube bodo da para FM rani misiote nomboro ni 086002503 kana shara TC 87.9 kana 7.8 mtijizwa para FM inu washwera digeda naye aya simusha bono babona ka televishini nane fakazi radio badipfala musiri kati na zibega mshimo zengo pambana apa kapara para FM ndia zidoro ndo bachela chabono bapfa kale ndia dezo ndo ko dimusori na mizipiyanga bo digeda na nyina musi na musiro digeda nabo Amos Mulaudzi bane bunji baba abathu babadiba pala kale tambira mupango bachibizo pfibo borosi kana nditori wo borosi katika ndimate kwa nabo Mulaudzi ndimotakaneza kapeka mshimo ya Rodigeda kolibuwa ngamanda nana musi bathu bakadiba bizoro bo borosi na musi basi chata mbaka tamina mango lo nambatela umwe na umwe bachito jena ndi boborosi so vamwe futhi na musi bibara ne ru diba nga eliana lo nambatela lo to dowela fidzi ndi takalela bachinga diba na zori borosi ndi nyi dzina lawe la vukuma ndivo Amos Mulaudzi avevera dzura navona musi kameka mishimo ya Rodigeda mchiresi wa Barbara FM navona risifuna kamanda musi bachipida cheno mbeka mishimo hapo kadzi comment kawalumirisa mashaka na zikonani babuse mbuso zine baba nadzo bo Mulaudzi ndikota muri ritothoma nyambedzano ya shuba murao bo bebero chikwani ndizwa vukuma pedzi baluchera yani venda ndaluchera venda kava nchimbidze kalorendo ne ndo bunga oya asumbedzisa ndo bebelwa fano fedzi ndari ndina miṅwayo hanefha vhukati ya 5 ndi musi ndi tshi aluswa nga makhulu Venda so ndo aluswa nga makhulu nga maanḓa lwe ndari ndi tshi aluwa futhi ndi tshi vho to vha dzhia makhulu wanga sa vhone mmiyanga habe vhunzhi ha vhathu vho aluswaho nga makhulu wa wana uri chimwe na chimwe kha vhe makhulu vha ṱhogomela badi vhaḓulu vhavho a vha nyagi u no vha kaidza kha vha ḓo mbudza uri musi vha tshi khou aluswa nga mukegulu vho makwarela zwa nga nḓila ḓe zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa nahone tshithu tshe tsha vha tshi tshi ntakadza ndi zwa uri vha vha si khou alusa muḓulu muthihi ro vha ri vhanzhi kanzhi vhana vha vhomane dzikhaladzi na vhakomana so ro vha ri vhanzhi ndi nṋe we nda vha ndi muṱuku nga hetsho tshifhinga so na musi hu tshi itwa zwa u ne ndi tshi tou avhelwa thungo ngori ha vha tshi vhona uri hayi ndi nga si ḓo luga ngori kale u tshi tou vha tshi avhelwa kha ndishi khulwane arali zwino u sina nuho u ḓo tou thotha luthihi avha uri u tshi ri papa zwo no fea so mukegulu hafho ndi musi vha tshi tou avhela thungo and so on ngori ndi nṋe we nda vha ndi kupedzi nga hetsho tshifhinga vha guda mini kha mukegulu zwo ngudisa nga maanḓa lufuno na u kona uri ri kone u tshila na vhaṅwe vhathu because arali a nga sedzisa zwavhuḓi wa wana uri vhana kanzhi vhe vha aluwa vha vhoṱhe a vha koni uri vha kone u lungulwa vhukati ha vhaṅwe vhathu ende ndi u ḓihumbulela eṱhe a ngori hu na vhaṅwe vhathu so zwo ngudisa uri ndi kone u vha na u tshilisana na vhaṅwe vhathu na u funa muṅwe muthu na u kona u kovhekana zwine nga tshikhuwa vha ri u shera na muṅwe muthu ya tshikoloni ri khou vha vhona afha Mangilasi ndo thoma Kolokoshani tshi to thoma tshikolo Kolokoshani nahone khari ndi ri nṋe ndo dzhena tshikolo late nyana ngani ngauri ro ri tshi swika hafhaḽani tshino ha Ramukhubai tshikolo tsho vha tshi hangei hanese ngani and wo vha u tshi tea u pfuka mulambo houḽani wa Luvhuvhu and Luvhuvhu nga hetsho tshifhinga wo vha o ḓala ngwe na luṅwe nga nḓila ye tshiṅwe tshifhinga yo vha i tshi ri tshi na mvula vhana vha humbelelwa uri vha eḓele miḓini yanga haningei hu sathu vha na buroho so ne makhulu mbeba miyanga vha ri ne muḓulu wanga u ḓo tou lindela tshikolo tshi tshi vhuya tsha fhaṱiwa so zwe ndi uri ndi tshi thoma tshikolo ne I was 9 going for 10 but zwe zwa vha zwi tshi khou akhamadza ngori tshifhingani tsha kale tshikolo tshi sa tu dzhielwa nṱha ndo dzhena na vhathu vhe vha vha vhahulwane kha nṋe ndi kha dzi humbula muṅwe we ra vha ri tshi kha dzi tou ita sub A naye o vha
ana mufumakadzi ana ṅwana a tshi dzula tsini na tshikolo ya nda pfa ende vhaṅwe vha matshudeni nga hetsho tshifhinga vha vhahulwane na kha vhadededzi vhavho so ya zwino kha vha vhone na musi riṋe ra vhuya ra tonga ri ro aluwanyana ri mbo ḓi pfa uri no humela uyo dovholola maṱiriki ri tsha ṱoḓa ngori pfa uri ro hulesa nga ngomu kilasini futhi tshi pfi tshikolo a tshi alutsheli ya ni fanela u konḓelela hu na vhathu vhane nda vha ḓivha vhaṅwe o sala a tshi phasa maṱiriki yawe a na vho ma 30 something a ri nne ndo vha ndi tanzhe hashu so sa muhulwane nda tea uri ndi yo shuma ndi ḓo thusa vharathu na mini so nne ndi kha ḓivha na fulufhelo ḽia ḽa uri tshikolo a tshi alutsheli and nahone wa dzi vhudza uri u ḓivha tshoṱhe u nga si ḓo guda tshithu muthu u guda a vhuya a dzhena fhasi mavuni u bva kolokoshani ri khou vha vhona vha hone hafha tshino he vha pfulutshela hone vha tshi khou bva mavhambe ro bva ri Jerome ra ri tshi dzula Jerome mavhambe nga vho 68 ndi musi ri tshi pfuluswa ra kona u ḓa tshino ha Ramukhuba ndi hone he nda alutshela hone hanefho tshino ha Ramukhuba nga vho ma 68 ri tshi ḓo pfuluswa vhutshilo hovha u songo fhambananyana musi vha tshi ḓo pfula u bva hayani u ḓa ngeno makhuwani u ya Venḓa zwi tou vha khagala uri ho vha ho fhambana nga maanḓa khare ndi musi ise ḓuvha ḽa u tou thoma ndi tshi ya tshikoloni ndi khou dzhena kilasini hari ho tou sala minete nyana miraru break tshi bvai nda pfa uri ndi khou rumiwa nga uri ndi yo ḓi thusa ndi tshi humbela fhaḽa ndi tshi dzhena nga ngomu bungani nda wana hu na vhathu vhahulwane nga maanḓa ende nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sa zwiḓivhi ndi dzi boso dza hanefho tshikoloni vha khou tamba zwine ra vha ri tshi zwi vhidza zwipi spinning na kopi dice hanefho so ndi tshi dzhena vha ri kwetini na abe na luambo a lwathu fariwa ndi tshe muzwa nda dzhiela tshelede heḽo ḓuvha na lunch a thongo ḽa but na vhabebi vhanga vho ngo vuwa vho zwiḓivha vho sala vha tshi zwiḓivha nga murahu nga ḽa vhuvhili ya hone still ndo no hangwa ndi tshi dzhena khe vhavha vhathu ai vhana vhashu muṅwe ara mulitsheni a thome a dzi thusa ndi tshi fhedza nda mbo dzi tou ima nga luvhondo so I think vho vha vhaṱanu na vhavhili ndi dzi boss dza tshikolo so bene vha ḓivha tshikolo tsha Tshilidzi vha tshi ḓivha uri mafestere a bungani a u tshi kona uri u nga nnḓa u kone u vhona nga maanḓa hafha mara ho ḓi thusela ho vha u dzumbama vha tshi khou vhona hafhaḽani u a ḓa futhi uri ḓisani tshelede nda ra namusi ḽa ḓafha ḽi a kovhela and ndo alutshela Venḓa ro ri tshi ya dipini ende dzi vha dzi tshi vhuya and ndo vha ndi muṱuku nga tshivhumbeo na but hey a ḓa mpfara muṅwe a musekene a ri u khou ntsetsha nda mu fara zwanḓa so nda mu sukumedzela ngei a takuwa boza u khou delela musi uyu a ḓa ndi kha dzi dovholosa ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi dzi boss dza tshikoloni a tshi ḓa hanefha nda tori malofha mbo dzi tsu bva henelo ḓuvha vhathu vha thoma u ṅofha ndi ḓuvha ḽa vhuvhili fhedzi ndi hanefho tshikoloni nga hetsho tshifhinga vha khou ḓivhona vha tshi khou tamba vha mini musi vha tshi aluwa zwe zwa zwi tshi takadza nga maanḓa ndo vha ndi tshi ḓivhudza uri ende zwoṱhe zwithu ndo zwi ita tsho thoma ndo vha ndi tshi ri ndi khou ḓo vha actor ndi khou nyaga u actor tsha vhuvhili nda ri ndi khou nyaga u ḓipfha ndi muhashi ndi ḓivhone ndi tshi khou hasha nduri ndi tshi dzula luisimane vha ri radio is theatre of the mind ndi tshi dzula nda ḓi imagine ho nne ndi tshi khou amba behind the mic lwa vhuraru nda ri ndi nyaga u vha mudededzi and zwe zwa itea zwo itea zwoṱhe ndi uri ndi tshi fhedza maṱiriki yanga nda ya Soweto college nda ita miṅwaha miraru we were the first group ya u ita senior secondary teachers diploma 3 years u bva afho nda yo funza kha alma mater yene ya Vuwani he nda matriculate hone ndi he afho ndi tshi rikhuthiwa ndi tshi tamba drama dza radio nda ṱangana na vho Munonde TJ Munonde vho vha shuma kha Phalaphala vha muhulisei hanefho kha Phalaphala ri tshi khou dzi tamba dzi drama vha ri a hemuladzo to tombudza mani ani vhu ina tama u ḓo shuma kha radio ndo vha khamba luambo lwanga anytime kha vha mbudze ndi khou zwi dzhia uri vha khou swaswa hangwani ṅwedzi u tshi tou fhela ndi khou wana luṱingo ofisini ndi khou vhidziwa upfhi u na luṱingo ndi tshi swika ofisini ndi khou founelwa nga vhaṅwe vha tshi pfhi vho Selina ndi khaladzi yavho Munonde
ba ri ndi mulaudzi na nda ri ba ra ndi khou humbela uri ndi nga kona u ḓa matshelona ngeno nḓuni dza khasho ndi ḓo ḓa nga tshifhinga ḓe vha ra nga hanefho nga vho ma past 3 tshikolo tsho tshi bva nga 2 nga hetsho tshifhinga na ngoho tshi bva tshikolo ndi no khou ḽa ndi khou ḓa ngeno nḓuni dza khasho thi ḓivhi ndi mini tshe tsha ngita ngori nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi tshi vho translate magazini iṅwe ye ya vha tshi vhidzwa au magazini vha Lever Brothers ndi vhone vhe vha vha tshi sponsor heyo magazini nda dzhia ndi tshi ḓa matsina ndi khou ḓa interview a thi zwi ḓivhi naho sokou pfhi ndi nga ḓana ndi tshi swika ndi khou wana ndi khou dzheniswa ofisini hu na vhathu vho dzulaho vha mbudzisa uri upfhi nnyi ndi a vha vhudza u shuma gai ndi khou vha ṱalutshedza na tshifhinga tshingafhana nga hetsho tshifhinga ndi no vha na ṅwaha ndi kha ṅwaha wa vhuraru ndi tshi khou dededza ndi a vha ṱalutshedza zwino afha khashoni u ḓivha nnyi nda sokou amba uri vhane nda vha ḓivha ndi vho Mnonde na ni vha vho Sile na vho Haisini Musandiwa nga hetsho tshifhinga ndi a vha ḓivha and so on vha ri zwino wa kona u ita dzi ṱhalutshedzo na ndi ṱhalutshedzo hani nda vharadza dzi advert nda ndi nga zwi ita ngori nda mbo dzi ntsha iḽa magazine nda ri magazine vhene vha khou i vhona henoni kha vha tsheke uri Tshivenḓa tshi ngori a u tshi itiwa nga nyambo a u Tshisuthu Tshitswana Tshivenḓa u nga ri na Tshitsonga na ngoho vha tshi sedza vha khou vhona dzina ḽanga Kelly ndi ene muṱalutshedzi na mini vha ri okay ndi musi ndi tshi mbo dzi posiwa script tsha advert hapfi ita ṱhalutshedzo tshi nga tshikhuwa nda ṱalutshedza nga tshanḓa nda ṱalutshedza vha ri okay vha dzhia vha zwi isa nga ngei matsina hu na panel yene ya khou sedza uri zwe zwa ṅwalwa nga tshikhuwa zwo ṱalutshedzwa zwavhuḓi nga Tshivenḓa na ya vhuya vha ri okay it's fine hezwi zwe wa zwi translator zwi humisele ndi zwine nga Luisman vha ri ndi back translation ya zwe wa zwi translate nda back translator nga tshikhuwa zwa isiwa zwa sedziwa ha dovha ḓa tshiṅwe ende ndi uri script hezwi zwi khou tou ḓa nga zwiteṅwa tshene tsha nga tshi a konḓa u fhirisa tsha u thoma hapfi khetshi tshiṅwe ṱalutshedza nda ita ngo ralo vha isa vha vhuya back translate nda ita ha ḓa tsha vhuraru tsha vha tsho vhofana na tshone nga ngoho nda ita nda dovha nda back translate khamusi vha sathu ri vhudza zwo ri ho itea mini the drafts ra vhuya afha kha hetshi tshiṱori vha kona u ri vhudza zwo ri ha ḓa ha itea mini ndi humele murahu nyana ndi tama u pfha na nga kualuselwe kwavho uri zwezwi vha tshi khou ḓi aluswa naho mukegulu na mukala vha si tsha tshila ndi khou tama u ḓivha zwo ri vho vha vhabebi ḓe khavho u tou amba ngoho yo fhelela hone vhunga ndo ya nda isiwa hayani nda aluswa nga mukegulu ndi uri khotsi yanga vha na vhafumakadzi vhavhili nṋe ndo ita miyanga o hela ni pre-arranged marriage lwe ho itiwa dzi thendelano uri ṅwana wa musidzana ndi a vhona ho dzhiwa tshipani tsha dzikholomo na mini ene a ḓo bebiwa u ḓo ya mulaudza so ndi tshi swika nṋe ho na nṋe muhulu so vhunzhi vha nga vha tshi dzi mangala uri uyu borosi a tshi dzi ṱudza a tshi khou dzi ṱudza ndi mini ndi zwithu zwe zwa itiwa zwo vha zwo tea u dzhia vhutshilo hanga fhedzi mudzimu a imisa tshanḓa ngori mulenzhe ndo sokou pfukiswa mulenzhe khouḽa wa zwimba wanga tshivhoni nda gidimiswa nda iswa bara vha tsheka malofha a vha khou vhona tshithu vha ita dzi x-ray a vha khou vhona tshithu ndi musi vha tshi dzhenisa semende ndi yone ya mbo dzi bendisa na mulenzhe so miyanga vha dzhia vha ntshavhisa nda yo aluswa nga mukegulu makhulu vhe vha beba miyanga so nga u pfufhadza nṋe a tho ngo vha na vhushaka havhuḓi na khotsi ngori ndo vha ndi sa vhaḓivhi ndo tou vha vhona luthihi zwezwo vho ḓa Venḓa and so on ende vho ṱavhanya vha tshinyala ende vho tshinyala ndi tshe muṱuku so but miyangao muthu vhe vha muthu wavhuḓi fhedzi vha disciplinarian a vha sa nyagi ende vha muthu ene a ḓifuna wa vhudele nga maanḓa na tshikoloni zwe zwa ngita uri vha tshi uḽa mutukana wa vhudele vha tshi nga ri khamusi ndo vhuya nga break hu na kuthu ku sa vhonali kuthu vha vhathu vha ḓo ri mini vulani so vha ri muthu a tshi dzhiela wa kalula so nda vha muthu wa vhudele ene a ḓifuna nga maanḓa
kha vhane vha khou thetshelesa kha radio vhane a vha ri vhone havha muthu vho kuna nga iṅwe nḓila ine ndi ri na zwiambaro zwone zwi to vhonala zwo to ainiwa na mutsetse u khou vhonala u sumbedza vhudele ha nṱhesa. Ndo pfa vha tshi khou amba nga memulu vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha vhutshilo havho. Na vhone thongo vha ḓivha nga u ralo ngori vhunga ndo ya nda shabisa ndo ndi tshe muṱuku like ndo ya nda ṱalutshedza uri ndo ṱuwiswa nga vho ndi na vho ma 5 going for 6 ndi tshayani but a thongo vha na vhushaka vhuḓi ndi amba uri thongo kona u vha ḓivha ngori ndo vha ndi tshe muṱuku ndi sathu to ḓivha zwithu zwinzhi nga hetsho tshifhinga. Ndi na mulaedza une ndavha nawo kha ino mbekanyamushumo. Ndi madekwana vhathu vhoṱhe vha radioni ane a khou amba ndi Nkapedi Khole khaladzi ya Amusi. Amusi ndi khaladzi yanga ro ri musi ri kha ḓi aluwa ri tshi vha na musi ndi muṱuku khaye nda ndi tshi zwi vhona uri Amusi ndi muthu ane a ḓi funa u ḓidzhenisa kha community a tshi ḓidzhenisa a tshi funesa u thusa vhathu a tshi funesa vhuimbeleli a tshi funesa u amba. Khaladzi yanga maipfi ane nda nga ni vhudza one ndi a uri isani phanḓa lufuno lwanu ro lu vhona sa muṱa lufuno lwanu ro lu vhona ro tikana ene ri kha ḓi ya phanḓa no ni kha ḓi ri tika isani phanḓa ngabe mudzimu a tshi ni engedzedza zwoṱhe zwine na zwi tama zwi ye phanḓa ri ḓi vhudza nga inu khaladzi yanga ri a ni funa ndi khou livhuwesa. Falaudzi vhaṅwe vhathu vha tou fhira fhano shangoni vha sa ḓivhi uri vhathu vhe vha tshila navho vha vhona hani kana vha ḓi pfani ngavho khou imuledza ono khou tou bva kha khaladzi ṅwana wa memhulu vha nga ri ndi khou zwi livhuwa nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga kanzhi u tshi ita tshithu u vha u tshi khou ita u si khou nyaga u vhoniwa kana u vhonala kana uri hunge u khwine kana mini and u vha u khou zwi ita zwi tshi khou bva zwimbiluni nga lufuno so ndi khou livhuwa nga maanḓa maipfi a khaladzi a zwi amba and ndi zwa vhukuma u bva vhuṱukuni hanga hovha ende ndi tshi no edzisa na vhathu arali muthu a ḓa a tshi khou ndi tshi kona u mu imitate ndi mu edzise zwene a ambisa zwone na mini so ndo vha ndi na ṱhoni but zwi ḓa kha u actor vha vha ḓo vhona a different person ndi tshi kona uri ndi shanduke ndi vhe vha mpha character iṅwe na iṅwe vha ri kha ndi tambe ndi ḓo to i bvisa vha vhuya vha to mangala uri yo to raro fhedzi hafha yani tshiṱangani tsha mukegulu ndi vhaṱhanga fhedzi ya ro vha ri vhaṱhanga vhana so ho no to sala rine vhavhili na murathu wanga vhasidzana vha vha sa vha tshileli miyanga so ro vha ri vhatukana so like ndo ya nda sumbedzisa miyanga vha vha na vhuṅwe vhudele and ahune muṱuku nga hetsho tshifhinga before murathu wanga tshi so na u kunakisa a u tshi kunakisa nne vha tshi to mbudza uri ni khou ri hu ḓo kunakisa nyengo ra u na musidzana ndi tshi vhona nga ri mukegulu vha khou ndzindela vha tshi ngudisa u kuvha na u aina vha ri zwi ainwa nga nḓila muthu ita nga ende ndi to vhona nga vha khou mbenga maranda wana zwo nthusa ngori zwo ri tshifhinga tsha musi tshi swika musi vha tshi yo dzula venḓa lwa tshoṱhe nda ndo no dzula nda ri ya vho nthusa nga maanḓa nne ndo vhuya nda dzula Protea ngei muḓini wanga my first house vhathu vha vha sa khou uri ndi khou dzula ndi ndoṱhe vha tshi dzhena vha ri hu naka vha tshi vhona unga ro vha tshi ngwana ndo no to dzhena kha dzi shoti ndi tshi khou koropa ndi tshi khou kunakisa a vha songo ḓo tenda. Kha ri ḓo lavhelesa uri u xelelwa nga maanḓesa musi mukala vha tshi ri sia na vhabebi vhoṱhe zwavhuḓi vha tshi ri sia zwa vha kwama hani zwenezwi musi vha tshi khou aluwa ngauri hu na vhaswa vhane zwa zwino vha khou tshila ende vhabebi a vhaho vha sokou tou pfha u nga ri a hu tshena huṅwe fhethu hune vha ḓo ḓiwana vhe hone zwo ya zwa mbavha but zwa dovha zwa ngita uri ndi aluwe u ṱavhanya vha vhona ndi tshi nga dovha nda zwiṱukunyana na u alutshela hangei venḓa u si na hune ma na baba vha vha hone wa ḓo kola a u si na wene nda ḓo uri ndi ḓo kola kana wane so ndo vha ndi muthu a sina madebe ene a ndo vha ndi tshi ita tshiṅwe vha to vhuya vha vhona ndo eḓela ndi tshi khou balwa vha tshi to zwi ḓivha uri hayi no si khou konḓa so vho ngudisa u vha na lufuno na u funa vhaṅwe vhathu na tshumisano na vhaṅwe vhathu ende na kha vhe vha xelelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku ndi a zwi ḓivha uri a zwo ngo leluwa nga maanḓa lwe zwa nthusa na nne uri na musi ndi tshi vho funza ndo vha ndi tshi kona uri hezwi ndi tshi khou funza
ndi kone u vhona uri o ṅwana Phato ho ngo ḽa o muthu ndi ḓo funza nda fhedza a tshi fhedza nda sokou ri Phato ndi ḓo humbela kha sale nyana a tshi sala nda mbo dzinzha tshelede nda ri kha vha renga zwiḽiwa vhaṅwe a vhudzise vha wane miṱodzi ari vho zwi ḓivha hani kana vho zwi vhona hani nda ri ndi a kona u ḓivhona ngori ndi a ḓivha uri ndi bva gai ndi a zwi ḓivha uri u eḓela tshiṅwe tshifhinga u songo ḽa zwi hani vhaṅwe u wane ṅwana u a ḓivha vhabebi mara vha khou balelwa vha khou kona u mu badela na school fees vhaṅwe ndo vha badela na school fees vhaṅwe ndo no hangwa vha tshi tou vhuya vha ri minier ndi zwine nda vha zwone nga nṱhani ha vhone vha mbadela school fees ndi tshi khou thathiwa ndi sa ḓo ṅwala exam na mini ndo no ḓi hangwa zwithu ndi ri I'm glad so ndo vha ndi tshi kona u vhona na ene ṱhamusi ni wana uri zwiambara zwi tou vha zwavhuḓi tshi tshi bva tshikolo ndi ḓo ri ndi khombela mphelekeze thi nga mbudzi uri ḓo ṱuwa ra ṋamela taxi ra Edgars ra kha department ya tshikolo nda ri kha dzhembe kha dzhie vhurukhu kha dzhie mini vha wane ṅwana a tshi khou lila ndi tshi pfha mbilu ende vha songo dzhia uri ndi ḓo swika nda vhudza uri he hayi a huna ene ane a ḓo zwi ḓivha so na nṋe ndi tshi nga luṅwe luamba vha ri nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi mulili but ane a vha na tshirunzi a sa nyago u vhonala uri kha vhane vha khou thetshelesa na vhane vha khou ṱalela vhane vha vhori vha ya kona mara kha musi vha sokou pfha uri hai nṋe thi nga si thuse zwino vha nga ri mini kha muthu ane vhori u khou kona mara ha thu thoma u thusa vhaṅwe vhathu uri u ḽa u thusa vhone zwo sala zwi tshi khou vha ita uri vha pfhe vha hani na musi vha tshi vho vhona vhaḽa vhana vhe vhone vha vha thusa zwi ḓisa ḽiṅwe dakalo fulu ḽene a thi koni u ḽi ṱalusa ngori ndi tshi khou amba a thi khou tou vhala hu na dzi ḽoyara nda vha thusa hu na vhadededzi hu na mapholisa vhaṅwe vha khou shuma mishumo ya nṱha ndi dzi director general and so on vhaṅwe vha vhuya ri vhalodzi ndo ṱoḓa uri ndi livhuwe zwe vha ita zwone so nṋe ndi takalela uri ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri thusane ende ho muthu vha nga wana vha khou thusa muphuresidennde wa matshelo murangaphanḓa wa matshelo muthu ane tshifhinga tshi ḓaho vha wana uri ndi ene ane a nga vha phulusa vha sa khou zwi ḓivha fhedzi na musi ri tshi zwi ita kha ri zwi ite zwi khou bva zwimbiluni hu songo vha uri ndi khou zwi itela uri ndi vhonale uri vhathu vha vhone nṋe arali uri ndi khou zwi ḓivha uri a hu na mini na mini ndo no starta ndo fhedza hune na muthu a sa ḓo ḓivha nda muṋea nda bva khazwo kha ri ḓo lavhelesa musi pa vha tshi vho phasa murole wa vhufumi na vhuvhili vha hafhanoni vuwani tshiawelo kani ndi hone he vha gude dzinyambo nnzhi dzo yaho ngo fhambana ngori vhone dzinyambo vha ḓivha nnzhi nga maanḓa vha ḓivha ngani ndi nga ri ndi ḓivha nyambo dza fhano Afrika Tshipembe vhunzhi hadzo ende na zwo uri ndi uri ndi tshi vho ḓo shuma hafhanoni ngori ndi tshi shuma kha dzi khungedzelo dzo vha dzi tshi translate nga nṋe nda dovha nda producer so u tshi producer u fanela u produce luambo lwene wa lu kona tshizulu tshixhosa tshitswana tshisuthu tshitshangana vhaṅwe ndi tshi ri ndi tshi khou amba navho vha ri ndi kha dzumbula ḽiṅwe ḓuvha muṅwe wa mushumisani o ya lovhelwa nga shaka ḽawe ra ya KZN so ro ḓi dzula ri khou dzi amba ngo ralo so matsina ha ḓo lila luṱingo so tshi lila luṱingo vha khou pfha ndi khou amba nga Tshivenḓa ndi khou vha pfha vha ri hawu mameshana kanti le nsizwa umhlobo muni so holani khou vha ṱalutshedza umvenḓa but hey ukhuluma zonke vha phela thina besithi hayo inzula mpela so ndo ḓigudisa nyambo nga maanḓa lwene vha nga si ḓo ntsola ndi hafhanoni dzoṱhe ndi khou dzi ḓivha dzoṱhe huṅwe u nga kha dzi tou wana uri luṅwe a thi tu vha 100% but hayi o sala fhano na fhano vha ya vha phasa murole wa vhufumi na vhuvhili ndi hafhaḽe vha kona uri ṱalutshedza uri vho ya vha guda mafhungo a vhudededzi vha ya vha shuma vha ḓi dovha vha vhuya vha ḓa vha shuma nda funza vuwani he nda ita matric yanga hone zwo zwiyani vha tshi khou funza kha tshikolo tshine vho dzhena khatsho ndi soko tou humbula u nga ri zwavhuḓi nga maanḓa zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa ende zwe zwa zwi interesting ndi zwa uri avho vhathu vha nḓivhaho vha ḓivha na vhubvo hanga na kualutshele kwanga and so on so ho vha hu na tshumisano na ṱhonifhano ende zwe zwa zwi tshi vhavha nyana nga hetsho tshifhinga ri tshi hola u tshi tou ya ofisini ri tshi khou ṋewa dzi tsheke ende a wana vhathu vho ri funzaho shem
abe rine we the highest na muholo wo vha u tshi gatunyana nga inetsho tshifhinga u tshi pfa zwipo vhavha ende uri ai muthu o ngalusa ende zwino vho tonga but ho vha una lufuno ho vha una tshumisano ho vha hu team ya vhuḓi nga maanḓa ro farana ri tshi tikana. Zwino musi vha tshi vho ḓa ngeno SABC kana kha conference ya khasho ḽa Afrika Tshipembe vha tshi khou bva ningi vhudededzini? Ndo vha ndi khou bva ndi vhudededzini. Hu na huṅwe he vha fhira hone siani ḽa mushumo hanefho vha sathu ḓa ngeno conference ya khasho ḽa Afrika Tshipembe? Ndo nda sumbedzisa uri ndo vha ndi tshi ita zwa u tamba matambya dzi drama dza radio ndi hone nda vha ndi tshi nahone ndi tshi dovha nda ri tshikolo tshi tshi bva nga hetsho tshifhinga ho vhona zwe ra ri tshi zwi vhidza night school. Ndo vha ndi tshi dovha nda funza night school ya ndi tshi funza na night school hone ngo u ita uri u wane vhusheleni nyana and then na zwo uri u kone at least u phusha ngori zwithu hezwi tshi khou konḓa nga hetsho tshifhinga. Zwino ri khou ḓo dzhia phaḽe ra guma hone musi vho vha tshi khou ita dzi translations vha khou tshentshulusa maipfi u bva hanefhaḽa hu na panel yo lindelaho ndi musi vha tshi khou ḓo dzhena fhano kha koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe kha vha tshimbidze kha lwendo lonolo musi vha tshi dzhena kha koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe? Ndi tshi tou fhedza hanefho ndi pfa vha tshi ri welcome vha khou nṱanganedza vha ri i ḓa uri u sumbedze ofisi yau hau iva abe vhuya ndo nda sumbedzisa ndo vha ndi si khou ḓivha uri ndi khou ḓa interview nne ho sokou pfi ri khombela uri u ḓe ri khou nyaga u vhona ndi khou sumbedza ofisi yanga uri ndi hune wa ḓo shumela hone hafhanoni ndi vhathu vhane vha ḓo vhashumisani vhao. Zwino ndo nga ndi a sedza zwiṅwe vha ri kha rine ri khou ṱoḓa u tshi thoma nga dzi 16 ho vha dzi 16 dza October u thome zwenezwo nda ra ndi ḓo humbela pfarelo ndi nga si ḓo kona vha ri mulandu nda ri hune nda bva hone ndi khou shumisana navho zwavhuḓi a huna nndwa na mini ndi khou tou humbela uri ni ntendele ndi shumele notice ngori a thongo lwa navho a thi khou nyaga uri ndi fise dzi bro matshelo zwi tshi yo ganjilai ndi ḓivha uri nda ri ndi khou tou humbela uri ndi fhedze ṅwedzi then ndo shumela notice ndi ḓo kona u thoma nga dzi 1 dza November. Vasedzana ndo sala nda zwi pfa nga murahu vha tshi vho amba uri ndi zwiṅwe zwine we wa ri kwasha nga zwo raya a u nga ḓo ri sia muyani na rine zwi sumba uri u a fulufhedzea ngori ro ri u tshi ri u thome wa raya notice hayi zwa tou namba uri na kha dzi maragai ngori zwoṱhe mabox oṱhe ro vha ri right hayi no ra namba ra u ṱanganedza so havha u thoma nga nḓuni ya khasho zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa. Vha tshimbila mishumo ifhio hanefha nḓuni dza khasho ngauri a thi ri wa dzhena wa thoma fhano wa ḓa fhala wa ḓa fhala vhone lwendo lwa vha nga ngomu koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe lwa vha nga nḓila ḓe? Ndo thoma u ita dzi ṱhalutshedzo like ndo nda sumbedzisa dzi ṱhalutshedzo no producer studio tshiṅwe tshifhinga ri tshi humbeliwa ra yo producer arali hu khou itiwa advert nnḓa kana i tshi khou shutiwa nnḓa ro vha ri tshi ya u producer luambo lunaka lukuna u bva afho ndo dovha nda ya na kha department ya marketing ndo ya nda shuma marketing nda guda na uri muthu u tshi maketa department u maketa ano maketa SABC na tshumelo dzine ra khou dzi ṋetshedza vhathu u bva afho ndo dovha nda shuma sa AE zwine vha zwi vhidza account kana sales person ndo vha ndi tshi bva na dzi AE musi vha tshi vhambadza nne ndi tshi khou vhambadza mini studio tshine ra rekodela hone so it was a one stop shop in the sense ho muthu u ḓo amba uri arali ri khou presentela client u ḓo vha vhudza uri mbuyelo dzine vha ḓo dzi wana vha tshi khou ita khungedzelo kha khasho dza SABC ndi dzifhio na mini and vha tshi nyaga uri zwino vha rekode khoyu muthu ene a ḓo vha ṱalutshedza ndi ene a ḓo ita uri na luambo lwo ṱamba ngori nga hetsho tshifhinga ho vha hu tshe na acceptance department arali uri ndi ṱhalutshedzo yo itiwaho nga nnḓa SABC yo vha i tshi ḓa ra thoma ra i tshekulusa ra lulamisa luambo ya humela muraho arali vha tshi khou i rekhoda kha studio zwa nnḓa ra dovha ra i thetshelesa arali ra pfa uri luamba lwo ngo ṱamba si lwone na mini yo vha i tshi bomiwa ngori vha ḓo fanela ya dovha ya rekhodiwa kana vha ṱoḓa muṅwe muthu ngori thiri zwino vhathu wa ḓiri ngori ndi ḓivha dziṅwe dzinyambo fhedzi a thutu intonation na diction a i nga ḓo fana na muthu we a mama olu luambo kana o lu gudelaho so vhaṅwe wa wana uri a tshi swika u khou ndi kha dzumbula iṅwe khungedzelo
ya vha i tshi khou ri u khou ṱoḓa uri musi ṱhoho yanga i tshi rema thi pfhi ndi na thaidzo ndi soko nwa grandpa a ri musi ṱhoho yanga i tshi rema ende ṱhoho wa zwi ḓivha uri a yambi ṱhoho ri khou amba nga manki nga luisman so zwithu zwo no nga henezwo so uri na luambo lu fanela u vha lwo ṱambaho luambo lwa tshiṱitshi lune lwa tshimbidzana na vhathu vho thetshelessaho mafhungo luambo lwavho ndi lwavhuḓi nga maanḓa ndi mini zwine vha thusa vha ita dzinḓowenḓowe dza luambo lwavho lu vhe lwavhuḓi nga u ralo kanzhi ndi a thetshelesa like Rod Together ndi a thetshelesa nga maanḓa vha nḓilani dzi current affair ndi a thetshelesa nga maanḓa nda dovha nda renga na dzibugu dza luambo ndi na dzi dictionary nnzhi dzavho Van Warmelo hune vha ṱhalutshedzo ya maipfi na maambele a Luvenḓa dzi idioma kana maidioma a Tshivenḓa uri muthu a tshi nyaga u amba nga luambo lwo ṱamba lwo kunaho na luambo lwa musanda lu a fhambana na luambo lune rine vha two people ra vha ri khou amba lwone so musi u tshi vho thoma u ita u kungedzela u fanela u na luambo lu ṱambe ende lu kwame muthu a ḓipfa uri ya vha khou amba na nṋe hafhanoni ende habe radio ndi tshithu tshine tsha mvumvusa tsha gudisa tsha dovha tsha ṱanḓavhudza nḓivho so na khungedzelo yo to ralo a ri to vhambadza fhedzi ri dovha ra u nyanyula ra u ita uri u ḓiphine vha sumbedza vho u funa nga maanḓa mushumo wo kunguwedza zwo vha na miṅwaha mingana vha tshi khou shuma ndo shuma SABC miṅwaha yene a swika 45 ndi 35 years ndi tshi khou ita mushumo wa khungedzelo so ende umuseisa ndi ka dzi thoma nṋe ndi sa ilifini nga nḓila ye ndavha ndi tshi funa nga mushumo vha tshi tori ya iwe wono vha na maḓuvha manzhi ya lifini so ndi nḓila ye ndavha ndi uri a u sina muthu ene wa hu na mushumo wene wa ri habe ndi khou fanela ndi vuwe nṋe ndo vha ndi tshi tori litsha lini nda ya mushumoni ho vha hu na lufuno hu na tshumisano ndi tshi khou ḓiphina nga zwine nda khou ita zwiṅwe zwithu zwine vha thetshelesa vha zwi ḓivhi ndi uri vhone vha vha tshi imba kha khwaira ndo vha ndi na khwayara ende vhathu vanzhi like khaladzi yanga o ya sumbedzisa a vha zwi ḓivhi ndo vha ndi na khwayara ndo vha ndi na thimu ya u actor ndi uri hetshi gwado vhaṅwe vha tshi ḓa early ra actor ri tshi fhedza later ha vha ndi na khwaya ho vha na iṅwe khwaya ya vha i tshi ḓivhidza Holy Jerusalem ye ya imba luimbo lwo iwe nawe na shihanyano iwe na yo vha i khwayara yanga but nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou vusuludzwa hashu hu tshi khou engedzwa nnḓu and ndi tshifhinga tsha musi ndi khou ṅwala dzi exam ha fanela uri vha bve vha yo thoma u riedzela huṅwe ndi musi khwaya i tshi mbo dzi dzhiwa zwanḓani zwanga fhedzi nda ḓi ṱuwa na vhathu vhe vha tshi kha dzi actor ende na tshigwada ri tshi tshimbila ri tshi performa zwikoloni dzi holoni na mini na vhuṅwali ha u ṅwala ndi tshi zwi funa nga maanḓa vhurendi nda dovha nda ṅwala na matamo zwino ri khou ḓo ri rumele murahu nyana zwiṱukuṱuku aya mafhungo a u actor one a ḓa thoma ngafhi ngori ndi khou pfa vha tshi khou sumbedza mafhungo uri vha tshi thoma u gudisa vha no khou actor kona u ḓa vho imba zwa u actor zwa ḓo thoma ngafhi musi vha tshi vho ḓo sala ri tshi vho vhona kha muvhango kha Ring of Life ndo vha ndi tshi dzula ndi Market Theatre and nga hetsho tshifhinga ndi tshi tou zama u wana tshelede yo ṋamela matambya manzhi a Market Theatre bo John Kani from both the island Cry the Beloved Country bo Sizwe Banzi is Dead Nothing But the Truth matambya oṱhe aḽani ndo vha ndi tshi tou ya Market Theatre zwezwo zwa zwi tshi vhavha tshiṅwe tshifhinga ndi tshi vhuya ndi tshi tou humbela dzi lift huṅwe wana uri ndi khou dzhena kha dzi taxi dzine dza u deliver yana muthu anga ndi tshe muṱuku nga maanḓa ndo vha ndi tshi ya na kha dziṅwe dzi workshop dze dza dzi tshi itiwa for vhatambi vhaswa dzi workshop dza uri muthu sa actor u fanela u ita mini zwine wa fanela u ita on stage arali u khou performa ndi zwifhio zwine wa fanela u zwi ita ndi zwifhio zwine wa fanela u zwi ita professionalism na zwo uri zwi a ita hetsho tshifhinga wa wana uri u stage u tshi khou ri wa hangwa dzi line u fanela u ḓivha uri arali ndi i khou tamba na ene ndi tshi vhona uri o hangwa line a ri soko uri u khou fanela uri ndi khou fanela uri ndi khou ṱuwa zwino ndi ḓo mu vhona nga vhuya
ene u ḓo fanela ndo vha ndi songo pfa ungari uri vha ḓo ṱuwa dzi a vhuya dzi line and so on ndi uri zwithu zwo no nga henezwo so ndo ya nda gudiswa nga vhatambi vho makone vho John Kani vho Ramulayo Magene a vha tsheo vhaṅwe vhavho vho Nandi Nyembe ndi vhathu vhe ndo aluwa ndi tshi sedza vhone Market Theatre so na vho Gibson Kende ndo vha ndi tshi ya vho Sam Muhangwani vho Unfaithful Women na vho Gibson Kende ndo vha ndi tshi ya vho A2 Gai ndo vha ndi tshi ya hu na dzi performance zwi khou ri vhudza zwo ri tou nga ri u tshi khou ṱoḓa tshithu vhutshiloni u ḓo tea u tou takutshedza nga maanḓa a u nga tea u tou dzula fhasi wa ri zwi ḓo itea matshelo zwi ḓo itea wo sokou dzula fhasi zwiṅwe u ḓo tea u tou zwi lwela no zwi lwela futhi nga Tshivenḓa vha ri tshakule tshi wana nga muhovheleli ende a hu na kholomo yeneya hu vuswa i ḓivusaho so nga u takalela na lufuno lwa matambya zwa ngita uri ndi ḓivhe na vhathu vhanzhi na mini muṅwali vho Duma Ndlovu vho ri vha tshi vhuya overseas vha tshi vha PR ya vho Mbongeni Ngema vho Sarafina ne ndo vha vhona Market Theatre na musi vha tshi vhuya ra ḓowelana hanefho vha ra iwe ndi khou ṅwala ḽitambya ḽa Tshivenḓa ndi ḓo nyaga uri musi ḽo no fhela u ḓo tamba zwa vha zwavhuḓi havha na muthu we vha mu vhudza uri u vhudze Mugedegede uri hu na dzi audition Mugedegede hoyo a si mbudze ende nne nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sibadela mara Mugedegede vho naye vho ndo vha ndi sibadela nda misa muvhango 1 ndi ngazwo vhathu vho thoma u vhona kha muvhango 2 ende nahone kha muvhango 2 ndi tshi dzhenaye character heyi yo vha i khou ṅwalwa out ho vha hu na dzi scene dza 8 fhedzi nda ri tshi khou tamba ndi kha dzi humbula na vho Mukondeli vho LC ra sala navho nda ri abe hafha fhethu ri khou tamba scene yo fhedzisa zwino kha ri kombetshedze vhaṅwali kana vhahulwane uri vha ri vhuise hafhanoni nda ri zwino ri vha tshi khou ri thata arali vha kha dzi humbula that clip yo uri zwino vho Ratshitanga havha vha khou ṱuwa kha dzi ḓale matemba a vha khou ri vhona lwo fhedzisa ri khou ḓo vhuya and ri khou vhuya ngauri hezwo zwo vha zwi siho kha script ra zwi ita nda founelwa nga vho Duma vha ri no that was a wise move ye wa ita beside I was impressing nga itshinya ndi musi Bruce a tshi mbo ḓi alusiwa zwino Mugedegede tshi vho vha vhonavho a songo vha vhudza nga mafhungo a dzi audition but a vha khou itwa ni nga a khou itwa ngani vho mara Mugedegede a ri fani yeah ri vhathu a ri fani ende vhaṅwe a ri tamilani zwivhuya na mini muṅwe wa vhona uri nda vhudzaho muthu ṱhamusi nne ndi ḓo guma ndi songo tsha wana tshipiḓa kana so ya mara zwi takadza ndi uri arali mudzimu o fa mphoyi u ḓo bvelela vha ḓivha vhunzhi ha vhatambi vha tou tama vho tamba zwiṱori na vhathu no tonga vho Ratshitanga Mashaka Nḓila ri tshi lavhelesa siani ḽa nḓowetshumo heinoni nga maanḓesa matambi ya televishini kha vha ḓo ri vhudza uri zwa zwino u shuma na vhathu vho no kona ngurala havhaḽa munna vha tshi u nyanyula nga iṅwe nḓila ende zwo vha zwima lwo fani ende ri tshi nga vha ri khou sea ha vha uri ri khou dzhena zwino u tshi duba buse ho vha u tshi duba buse fhedzi a thi khou tou nyaga u amba politiki zwe zwa mbavha ndi zwa uri hu vha u tshi ri u sedza wa wana uri zwi tshi ḓa kha malamba o vha a sa khou sumbedza mushumo wa muthu na vhukoni ha muthu na tshenzhemo ya muthu ḽa malamba na ṋamusi vha tshi khou lavhelesa vhumatshelo ha nḓowetshumo yashu riṋe sa lushaka lwa Vhavenḓa siani ḽa malamba zwo no vha khwine nyana zwi khwine fhedzi a zwi tou vha khwine ngori wa vhuya wanga u khou nyaga malamba wa ri vhathu vhashu a thi khou tou ṱoḓa zwinzhivho ndi khou tou ri kha ndi wane zwo nteaho na tshenzhemo yanga na miṅwaha ine nda vha nayo ndi hafhanoni ndo fulufhedzea na mini u vha u khou amba luṅwe luambo ende huṅwe vha u vhudza uri zwiḽa Bruce u fa nga mini nga tshidimela u ḓo tshaiswa nga goloi na mini ndi nḓila yo u vhudza uri u khou tamba kha danger zone so huṅwe wa wana uri vhathu vha mbo ḓi writewa out because vha khou ri ndi khou tou humbela zwiṱukunyana ni ri gaṱo so hu guma hu na hune ra nga ri ndi u shumisa vhathu vha si khou vhona ende vhathu vhanzhi vha tshi khou ḓuvha vhona televishini a ri musi muthu a tshi lovha kana a tshi khou lwala a si na na tshelede yawe ya medical aid vha ri khou mu vhona TV wo muthu muṅwe
o khou ita mini nga tshelede ri songo lavhelela zwinzhi khavho ngauri dovha vho ra vha ṋea mutsiko ngauri o ralo ri tshi khou ḓi mu vhona kha musi ri khou ṋamela na thekhisi ri vhe ri tshi khou ḓi mu sea hanefhaḽa aye gai arali vha tshi khou ri sumbedza zwo ri malamba a vha a si avhuḓi ende vhathu vha ḓi vhudzisa uri u ita mini nga tshelede ri ṋamela naye a vha zwi ḓivhi uri hayi malamba hu tou vha na a thi khou ri vhoṱhe hu na vhene vha wana uri hayi vha khou lambedziwa nga nḓila yavhuḓi yene ya fusha but a si vhoṱhe vha tshi ya zwezwo kha season ya vhuvhili kha muvhango naho vho thoma vha ita dzi auditions ro thoma nda ita dzi audition dza dzo farelwa New Town hafhaḽani ndi a humbula ende futhi nne na musi ndi tshi ya party ye ndavha ndi tshi khou auditionela yone a si heyi hu sokou guma zwo sokou itea uri ndi gume ndi khou take over ya ndi tou ṱala ndi khou nyaga u yesa vhudzivho kha mara vha ḓi tou ri wa na musi vha sokou tou dzhenesa vha vha khou tea u ya kha ifhio no ndi tshi dzhena nne ndi khou tamba party ya uri ndi khou ḓo vha sa ndi a ḓivha okay zwo ndi hanefhaḽa kha vho Mushasha exactly vha mbo ḓi fhedzisela vha tshi khou vha vho Borosi ndi khou vha vho Borosi fhedzi a zwi ngo guma hanefho fhedzi ri khou vha vhona kha musi ri sathu pfukela uya kha zwiṅwe zwiṱori zwa vha farani musi vha tshi vho ḓo pfha upfhi muvhango u tsha ḓo vha hone sa izwi hone fhethu ye vha ḓi tou bvisela tshoṱhe vhukoni ha vhone ya hezwo mbavha nga maanḓa ngori yo vha iṅwe platform ye ya ita uri vhathu sa vhavenḓa ri ḓi hudze nga luambo lwashu na vhathu vha kona u ri dzhiela nṱha sa vhavenḓa ngori vhunzhi ha vhathu vha vha tshi ḓishonela u amba tshivenḓa ndi uri namusi ndi kha dzumbula namusi ri college ri tshi swika vhathu ri vhavenḓa roṱhe mara muthu a khou amba na ni Sotho because a vha tshi shona uri vha ḓivhee ne ro swika ra ita tshivenḓa tsha vha fashion ri college ri tshi tou tshi amba vhathu vha ri hei mani hu luambo ndi lwavhuḓi nga maanḓa so zwo ita uri na luambo lu aluwe because ndo vhuya nda shuma na kha Mopani 18 hours mafhungo a television before a tshi vha national ndo vha ndi tshi vhala mafhungo but ho vha hu na split SABC 2 nga 6 o'clock ho vha nga ngeno tshikhuwani vha tshi khou vhona zwiṅwe u bva Pretoria Messina Mpumalanga na Swaziland vha vha tshi khou vhona mafhungo so heyo program yo vha i tshi vhidziwa Mopani 18 hours ndi musi mafhungo a Tshivenḓa sathu vha national ndo shuma miṅwaha yene ya swika 8 sa muvhali wa mafhungo ndi nga tshifhinga tshifhio henefho ndi musi vhono dzhena ngeno kha koporasi ya khasho ndo vha ndo no ḓivha kha koporasi nahone ndi nga miṅwaha ifhio henefho ndi vhoma early 1992 I think until vhoma ndi khou amba under correction I think vhoma 2000 ndo vha ndi tshi shumisana na vho Mbere Dzebu ya u vhathu vhe ra vha ri tshi shuma producer yashu vho Manasi Murapedi ndi vhone vhe vha producer vha kala vhahulwane vhe vha thoma na dzi television musi hu tshi khou itiwa dzi television ndo vhala mafhungo a television hu tshi swika tshifhinga tshe nda rai nda vhudza muhanganei wone ono pfi Suzane Matumba nda ri ndi khou ḓo bva afha kha audition and nda muramba ḽiṅwe ḓuvha ri tshi khou vhala uri a vhone hu khou itea mini ndi muṅwe na ene uri a tshi swika a tshi khou ḓo ita zwa dzikhungedzelo ari o rumelwa nga vho muya wa vho edela nga mulayo vho mueda a tshi ḓa ri ndi khou ṱoḓa na vho mulaudzi ndi tshi swika mulandu ara ndo rumelwa nga vho mueda nne ndo ḓa ngeno ndo vha ndi tshi tamba drama dza radio hangei so vho uri ndi tshi swika afha ndi humbele vho Amos Mulaudzi ambo dzi thoma u shuma ndi muṅwe na ene uri a tshi fhedza ḽiṅwe ḓuvha a ngita uri ndi vhuye ndi tou lila a ḓa mushumoni ndo dzula na mushumisani a ri Vhalaudzi ndi khou tou ḓa u tou vha livhuwa ndo ri ndi tshi swika afha I was a girl, innocent girl wa 17 years nga hetsho tshifhinga nḓila ye nda vha ndi desperate ngayo arali huṅwe tshiṅwe na tshiṅwe tshe wa vha u tshi nga ri ndi ite ndi ḓo ita because ndi khou nyamba ri vho mpfara zwavhuḓi na ḓuvha na ḽithihi a hu na zwine nda nga zwi amba zwine zwa vha zwivhi vha dovha vha networker kha dzi outside production a ri na musi ndo fhaṱela miyanga nnḓu a ri na musi ndi khou reila goloi ye vhone nga mishumo ngori yo vha yo ḓalesa nga hetsho tshifhinga ndo kona u renga i goloi nga mishumo yeneyi vha khompha yone mafhungo a vhuḓi nga maanḓa afhanoni kha Ring of Life ro vha vhona vha tshi fhiulisana vha swikisana zwa Ring of Life nahone ho vha ndo sokou pfha upfhi hu na dzi audition
ndari ndi tshi ya mashudu mavhuya ndi khou wana uri hanefho ndi khou ḓivha ṅwana wa mufu vho Joe Mafela. Vho Mafela ndi vhone muṅwe we ra aluwa ri tshi ya ri tshi vha ṱalela kha Muzumba vhathu a vha i ḓivhi. And then nda swika hanefho nda audition nda mbo ḓi wana eneyo character ya Holisani nango nda tamba zwavho. Ro tamba na vho Warren Masemula nda dovha nda tamba na ndi khou muhangwelani na ova a tshi khou tamba sa ṅwananga ndi khou muhangwa zana u tamba kha dzi drama nnzhi nga maanḓa wa manenzhe Mvele ndi ene nene ro vha ri tshi tamba na dzi radioni a ri hu na dzi audition ndi ḓo humbela vhaye nga ḓuvha ḽekene nango ndi tshi swika nda mbo ḓi wana badi ndi muṅwe na nene ndi khou mu livhuwa nga maanḓa ndi ene we a ita uri ndi vhuye ndi swike kha Ring of Lions. Kha ri ḓo lavhelesa musi vho no vha kha nḓowetshumo lwa miṅwaha no paḓa 45 ndi zwifhio zwine vha zwi elelwa nga maanḓa kana zwe vha zwi funesa nga maanḓa kha lwendo lwavho? Holu lwendo lwo vha lwavhuḓi nga maanḓa ngauri lwo ngudisa zwithu zwinzhi. Tsho thoma lwo ngudisa u tshumisana na vhaṅwe vhathu na u kona uri na nḓivho yanga ya dzinyambo i aluwe. Zwa dovha zwa ngita uri ndi zwine ra nga zwi vhidza uri professionalism, uri na musi u tshi ita tshithu tshi ite nga lufuno ende ḓikumedze khatsho ende u tshi ita u ḓivhe uri na muthu arali uri tsho thoma u khou vhala mafhungo kana u khou ita khunguwedzo hu na muthu ṱhamusi ane a ḓivha u fhira iwe. So muthu kha ndi ite research, muthu kha ndi fende ndi wane uri ndi tshi swika na kha radio ndi wane uri hayi ndi khou vulea maṱo ndi khou ḓivha zwiṅwe zwithu zwe nda vha ndi sa zwi ḓivhi ndi khou guda nahone ndi khou dovha nda mvumvusea. Ndi zwifhio zwiṅwe kha zwine vha khou tama vhathu vhane vha tama u dzhena kha matambwa a televishini, vhathu vhane vha tama u ḓiwana vha tshi khou ita zwezwo dzi advert zwine vha fanela u zwi ḓivha zwine vhane vha ri hezwi ndi tshone tshiphiri tsho uri ni vhe muiti wa dzi advert wa khwinesa ndi vha ni vhe mutambi wa matambwa ya televishini wa khwinesa? Ndi tshi sedza murahu musi nga tshifhinga tsha musi ri kha ḓi aluwa vhadededzi vha tshi ri vhalisa dzibugu zwine zwa reading loud and ndo vha ndi tshi vhona unga ri khou zwi itela mini zwithu but ho vha nḓila yo guda na zwa uri vhathu kha vha practice. Kanzhi ndi ya ḓiri ndo thetshelesa radio ndi kha ḓi guda zwithu zwinzhi na nṋe like ndo shuma miṅwaha minzhi. Muthu ndi a dzhia bugu ya Tshivenḓa nda i vhala loud ndo dzi taima ngori kanzhi dzi advert dzine ra vha ri khou dzi ita dzi vha dzi 30 seconds kana 35 seconds kana 40 seconds. U i vhale u tshi khou nyanyuwa and u tshi khou vhala u songo i vhala in one monotone and u ite zwa uri ipfhi ḽau nga luambo lwa advertising vha ri u fanela u kokodza attention yanga, draw my attention, retain it until the end. So musi u tshi khou vhala kha zwi pfhale uri yai ho munna u na manyanyu u na majaṱu ende u na vhutshilo ende u khou vhambadza zwithu ita uri hetsho tshivhambadzwa tshine wa khou tshi vhambadza tshibveledzwa hetsho muthu a ri hai a thi nyagi u tshi ṱahela dzhango ndi yo renga. Musi vha sa khou shuma vho awela vha vha tshi khou ita mini? It's interesting uri zwa zwino dzi production house dza nga nnḓa ndi amba zwiṅwe studio ndi a vhidziwa nda ya nda producer ngori vha ḓivha tshenzhemo yanga vhunzhi vha tshi ḓivha uri dzi advert dziṅwe dzi tshi ḓa dza khorектhiwa nga nne dza ya so ndi ya nda producer nga nnḓa and then nda dovha nda ita dzi ṱhalutshedzo kha dzi khamphani dziṅwe vha ḓa vha ri vhaṅwe ri khou ita bugu dza vhana vhaṱuku ndi ita dzi ṱhalutshedzo nda dovha nda ita dzi ṱhalutshedzo dza khungedzelo dzine dza khou pfala kha radio. Vhunzhi ha dzene dzi khungedzelo dzine vha khou dzi pfa dzi vha dzo ṅwaliwa nga nne ndo ri ndi ṱalutshedza u bva kha Tshikhuwa nda isa kha Tshivenḓa and vhanzhi ndi vha ndi nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi na tshifhinga tshe nda vha ndi tshi gudisa na vhathu ndi u fha script nda ri kha u vhala zwi kha ḓi thoma wa phala uri u kha ḓi peleta na mini ndi ḓo dzula hafhanoni hu na vhanzhi vhe nda vha thusa na musi wo mu thetshelesa u nga si ḓo kholwa o ḓa a sa koni mara ndi khou pfa uri u na ipfhi ḽavhuḓi nga maanḓa muthu ndi nga si waste talent. Zwi amba zwo uri u awelavho musi u kha ḓi vha mushumo na zwino ndi khou ḓi mushumo ndi muthu ene a funesa nga maanḓa u vhala ndi vhala bugu nnzhi nga maanḓa ndo ya nda sumbedzisa na zwa uri na vhuṅwali vhu hone ndi vhurendi ndi a ṅwala ndo dzula ndi a nyanyulea ha ḓa mihumbulo nda ṅwala so zwa zwino ndi na episode 3 but ndo sokou dzi vhea dza TV
uku aweliwa ngori ndo rupfa uri muvango yo guma i khou ḓa lwo fhedzisa ndari hu khou ḓo ḓa mini next nda ṅwala but ndo ita episode tharu fhedzi nda mbo dzi stop ngori ndo ri ndi tshi ṱoḓisisa pfhi ho no vha na replacement nda vha ndo ima kha vha sikuvha vha khou ṅwala vha tshi ya phanḓa u ḓivhanye kha musi ri nga ḓi wana ḽone ḽa khou tamba zwino sikale musi ri tshi khou vala no mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa siani ḽa muṱa vha na muṱa ndi na muṱa ndi na miya vhana na vhana vhavhili ndi muṱhannga na musidzana hoyu wa lupedzi wa musidzana ri tshi khou amba zwino u seli u khou shuma seli London wa muṱhannga o vha Durban mara zwino o vhuya hafhanoni ndi technical support ya bannga iṅwe ya bannga khulwane dza hanefha Afrika Tshipembe pfala vho alusa zwavhuḓi nga maanḓa sa kha ri ḓo lavhelesa uri vhone vhaṋe vha tshi lavhelesa vha nga ri nga u tou pfufhifhadza vha khotsi then vha dovha vha mufariside afha hayani nṋe ndi khotsi ene a ṱalukanya ṅwana ene a pfesesa ngori zwo nthusa na uri u vha mudededzi wo vha u khou guda na nga ha ṅwana wa lusele kwa ṅwana na mini ende kanzhisa khotsi vha ḓa kha nṋe vha tshi khou nyaga ngeletshedzo na mini kana a thi generally ndi ḓo mu eletshedza nda mu sumbedza uri the do's and the don't but ndi mufha liberty uri a vhe zwine na kharia ndo uri iwe muṋe dzi dzhiele tsheo ngori a huna tshine tsha vhaisa u ita mushumo une wa si u takalele u sina phiseo kana that passion so muṅwe na muṅwe o tou chuza buḓo ḽawe ri nṋe ndi khou nyaga uri ndi ḓo u tikedza vha ya zwikoloni nda ri mara mugai yani tshikoloni ni fhirise vhalaudzi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo vha nga si vhathetshelezi vha Phalaphala FM na mulaedza ufhio ndi nga vha sia na mulaedza uri vhatikedzi na vhafuni vha Phalaphala FM kha ri ḓi fune sa vhavenḓa ri ḓi aluse ri tikedze zwa hashu khe mbekanyamushumo ro ḓigeḓa na mbekanyamushumo dzoṱhe dza Phalaphala kha ri khwaṱhisane havha vhahashi vha khwaṱha na u aluwa ha luambo na u aluwa ha tshiṱitshi tshi aluwa nga thikedzo yashu kha ri shele mulenzhe kha u vha fhaṱa na u ita uri i aluwe hu bvume yone fhedzi arali vha tshi khou tou mpha kha musi maraga ro valela u bva kha ya 10 vha nga mpha maraga ngani ri tshi lavhelesa luambo ene ndi khou ḓivhudzisa uri ulu luambo lwo ṱamba o dzi tou kana o dzi tou uri a tshi khou ḓi shuma a tshi khou nṋe ndi nga mufha a full 9.9 okay khou livhuwesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhalaudzi vho swika na musi kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa vha ḓo vha na madekwana a vhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa na u rambiwa ndavhuya ndo avo ndi vho Amos Mulaudzi vhane vhanzhi vha vha ḓivha nga ḽa Borosi na musi ro vha ḓivha khwine he vha lutshela hone na uri vha ḓa vha swikisa hani hafha hune ra khou vhona vha tshi vho tou vha makone tshoṱhe vhane vha na tshenzhemo nnzhi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa ngeno kha mafhungo a dzi khunguwedzo u bva kha Miss P na mubveledzi Chittagong a ḓo vha madekwana vhuḓi nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone vha vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vha songo dzima radio i khou tevhela mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho kha vhe madekwana vhuḓi